Kako da vam to kažem na najjednostavniji način? Na svom putu da pronađe smisao života i otkrije svoje potencijale, došao je do ozbiljnih uspona, do ozbiljnih dubina, do ozbiljnih padova i do ozbiljnih rekorda. To je jedan ozbiljan čovjek. Dobar dan. Dobar dan. Jel to tako? Baš ste ozbiljni. Drago mi da ste rekli ovi ozbiljni padovi isto, jer bilo je padova. Tako je, dakle, o čemu se radi? Čestitam zaista na svim rekordima, na svim uspjesima i na svem što ste radili do sada. Hvala. Zašto ste ipak izdvojili padove, a ne rekorde? Pa nije da sam ih izdvojio, kad me ovako neko kontaktira, pa uvijek uspjesi, to je super, ali jako lako zaboraviti. Posljedini toga uvijek ima i nekih teških trenutaka i da nije uvijek sve bajno. Da, ali šta da kažemo za vas? Ipak ste vi svjetski prvak u ronjenju na dahu nekoliko kategorija. Jesam, da, evo, ova godina je stvarno bila dosta uspješna i ove godine sam i bazenski i dubinski svjetski prvak, tako da nisam mogao puno bolje zamisliti u sportskom smislu. To je naravno jako puno rada, mnogo truda, mnogo odricanja, ali onda odjednom u stvari kažete neobično je to koliko god medalja da stigne kada kažete Guinnessov rekord, onda se svi mediji okrenu. Malo je to neka neravnopravnost ipak u pitanju. Svakako. Nadam se da je to sve više i više jasno ljudima da sportski rekordi koji su postignuti na natjecanjima u jako velikoj konkurenciji puno više vrijede nego Guinnessovi rekordi. Međutim, evo, za sada javnost uvijek ima veći interes i mediji za te Guinnessove rekorde. Tako da uz ove standardne rekorde koje imam i držim aktualno, uvijek tu i tamo napravim neki Guinnessov rekord, čisto da malo privučem pažnju. I onda evo, sponzori, mediji, pa to malo krene, pa onda skuže da eto ima još nešto drugo osim toga. Vi ste i učesnik i trener nekim vrlo uspješnima. Da, stvarno, od kako sam počeo s tim ronjenjem, angažiran sam i kao instruktor i kao predsjednika IDE u Hrvatskoj. Dakle, organiziramo i natjecanja i odlaske na natjecanja, treniram i radim na edukacijskim materijalima, radim znanstvena istraživanja vezano uz ronjenje. Stvarno sam se nekako integrirao onako sa svim kracima oko tog ronjenja i sve ide dosta uspješno. Sve je doduše, moramo biti iskreni, dosta mlado, pa ima jako puno toga za istražiti. Na neki način to je onako lijepo i vraća nešto i motivira me da radim i dalje na taj način. I nadam se da hoću još koju godinu. Imao sam dobru bazu iz niza drugih sportova, nešto na amaterskom, nešto na profesionalnom nivou. Isto tako, trenerska karijera mi je omogućila da stvarno znam kako na brz način i optimalan način razviti neke kvalitete koje su potrebne u sportu. I ono što je vjerojatno bilo najbitnije, da imam ta iskustva stresa i menadžmenta stresa s velikih natjecanja. Dakle, mentalno sam stvarno već bio na jednoj visokoj razini, što je obično ljudima koji započinju uvijek im treba godina, 2, 3, koliko god. I kad sve znate, treba vam neko vrijeme da stvari sjednu. Ja sam nekako to jako brzo preslikao iz drugih sportova i krenula je dosta dobro odmah. A drago mi je da onda ta iskustva koja sam ja imao mogu prenijeti drugima, tako da stvarno ljudi koji počnu trenirati kroz godinu do 2 naprave zapažene rezultate na svjetskoj sceni. Rekli ste mentalno ste uspjeli nekako zrelo ući u sve to. Zapravo ronjenje od svega, kad bi morao sumirati što je, to jedan odličan fitness za krvožilni respiratorni sustav i za glavu. O čemu mislite kada osvajate te i kada obarate sve te rekorde ili kada radite te duboki zaron? To je dosta često pitanje i odgovor nije bog zna šta popularan. Ako je sve idealno, ako nema nekih problema, ako sam dobro pripremljen i dobro ušao u zaron, onda nemam nikakvih misli. Dakle, prepustim se potpuno tom jednom osjećaju i zoni u kojoj se nalazim. Tijelo sve radi na autopilotu, sve se dešava automatizmom, ja samo uživam i gledam sve iz nekog trećeg lica. Zamišljam da sam u nekoj kontrolnoj sobi, pratim parametre srca, pulsa, tlaka, napetosti različitih mišića i gledam šta da gdje popravim i zapravo nemam nikakvih konkretnih misli. Jednostavno sam u jednom praznini
na taj način najmanje energije trošim i najefikasniji sam i to je savršen zarad, točno tako izgleda. I da li je tako oboreni ovaj Guinnessov rekord? Produžili ste 11 metara, sada je 107 podvodnog hoda. Da, Guinnessov rekord je bio nešto drugačiji, jer taman prije, 2 dana prije Guinnessovog rekorda završilo je dubinsko natjecanje u kojem sam bio angažiran kao organizator, sudac, čak i u početku i natjecatelj. Da sam doživio jedan težak blackout i onda iz te dubinske discipline dosta je teško prešaltati se u bazensku, a rekord je upravo bazanska. Imao sam 2 dana za pripremiti se, a isti taj dan nakon rekorda sam letio na svjetsko prvenstvo opet dubinsko, tako da je tu stvarno bilo jako puno toga u glavi i vidio sam da mi je na račun umora i neispavanosti bilo nešto teže nego inače. Tako da sam onako u glavi malo kalkulirao kako stojim sa saturacijom i koliko bi eventualno mogao biti rizičan rekord. Procijenio sam da definitivno i u najgorem slučaju ću ga napraviti, samo je pitanje koliko će biti lako. I moram priznati da sam očekivao da će biti jako lako, ali bilo je dosta teško na kraju. Međutim i dalje u granicama nečeg što mogu kontrolirati. Tako da drago mi je da je to isto prošlo uspješno. Rekord sam po sebi nije mi neki toliki izazov bio, kao što sam rekao, ti Guinnessovi rekordi su tu samo da malo privuku pažnju medija, ali uspjeli smo privući dosta pažnje i skrenuti pažnju na neke važnije stvari. Ta konferencija Science for Health je predstavljala naše istraživanja koja radimo vezano uz ronjenje na dah i medicinu, u kojima smo došli stvarno do nekih super saznanja, otvorili neka nova poglavlja. To samo po sebi ne bi toliko bilo medijski zanimljivo, ali ovako kad smo spojili to sa još jednim rekordom, onda je stvarno sve skupa kao jedan veći projekt prošlo jako dobro i takav jedan projekt koji uključuje cijeli taj niz događaja, to je pravi izazov i stvarno sam onda odahnuo kad je bilo sve gotovo i sve super prošlo. Hvala vam puno. Toliko je tema i naše gledaoce samo možemo još negdje postaći da pročitaju po nešto. Viktor Maričić je sa nama, svjetski prvak u ronjenju na dahu, nekoliko kategorija i šta je još važno, lovac na neobične rekorde i volonter i neko ko se bavi humanitarnim radom, neko ko je putovao na kraj svijeta, fotografijom se bavi i nadam se da ćemo se vrlo brzo čuti i vidjeti ponovo ovdje kod nas u studiju i do tada nam se nemojte vratiti u učionicu sa kravata, odijelo, profesor matematike, fizike i informatike. Dobro, povremeno moram predavati u učionici, ali evo sad kad ste toga rekli, imam lagani pritisak od sljedećeg gostovanja. Stvarno dobro zvuči i daje neku obavezu. Hvala vam što ste me ugostili. Nadam se da će biti još prilike i želim svima ugodan dan. Puno pozdrava, sve najbolje. Hvala vam.